sang ni som ni le patni October ni som le pathum ania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu zong zong te chibai u le tin bul intran le phot mai teang khovel mun sang sanga hian boina athleng nem lea ma se kan chan chin thara hian kan focus lian ber chu Ukraine ram chunga in dona lian tham taka kalme khi ani lo theilowa ma se tun truma hian tlema zong khovela mun sang sanga boina thleng mek te hi kan han soilang ma sa thuak don ani North Korean leader Kim Jong-un an Asia khomol puya harsatna asiam chhomek le athenom ramtane na tension sang taknaya boruak chetak nuaya anomek chungchang hi han soilang masalokila kanchan chinthar kaltalama khan kandon report tongin North Korean leader Kim Jong-un hian ballistic missile alo testir ul rang toa hei hi western ramsang sangte US tele athenom Japan le South Korea te chuan andu lo jiate Inral ring taka anom thu te anlo pongjar toa mase voin lama hian media sang ten report thar an pechuaka hebaka hian North Korea sarkar in thupona tana ahman ber North Korea state media KCNA in tukin jing lama report an pek dan chuan North Korean leader Kim Jong-un chuan thu chua asiama karma salam le tunkar chunga ballistic missile atest ta jinga chini ta chuan nuclear ral thuam an phur theini tin apung jara karma salam panga ballistic missile hate sawang hian US ngai po thinrim takin USS Ronald Reagan aircraft carrier strike group chu Korean peninsula le achevela aron tirlu tamai hani kha ma se tunthleng hian Kim Jong Un chuan heng an vauna le khovel ramsang ten andu lo zia an sai chua hi enga ma angai du lo chunjom zela khovel huwa pathir chuan North Korea hi ral thuam lama chuan pachetak alania ma sein phenatur Asia khomol puya military lama chakber le lianber China chu anai mewa bangin khovel ramsang an vauna le hrekna an pek ta chu enga ma angai zui talawa nimin nilai nia khan long range strategic cruise missile anti chu akap chuak le ta hei hi ates nun ber ania nimina khan panhi lai mai atesa ramhla tak tarketa beina tana man thei heng long range cruise missile panhi ates ta hian nuclear ral thuam an phur theini tin apung jar bok ane KCNA hian tukin lama report an pek chunjom zeldan chuan North Korean leader Kim Jong-un hian thu chua asiam zui ngala heng ballistic missile alo test to zong tele nimin lama long range cruise missile atest ta hi Kim Jong-un an akon takna hnuaya test slotling takin nei ania missile chi rang tun naya an test zong ta hi Korean People's Army KPA-10 an melma te beina tana an man turin deploy ngal ani donani atia Korean People Army te kuthi rang takin athleng thoi donani tin han report ani khovel ramsang te hian nuclear ral thuam an nei te hi an sipai te kuta hian an hlan ngal mai ngai lowa nuclear arsenal hunrai tak chung da that ani thina ma se KCNA in he report an nei ta ka wangle Kim Jong-un an thu chua asiam ta ka wang hian North Korea hian athenom te South Korea le Japan laka hian nuclear ral thom manga strike nei hi an hial lowa media than khatte chuan an ngaya Kim Jong-un hian athak takin thil haloti to thina chu achun jom le don ta nia an ngai thu an soibok hei wang hian keini po kan chena mun Asia khomol pui chu nuclear zungjam laka himlo takin haumta Asia khomol puya hian hetiang nuclear ral thom lian hi voi khat po man ani chuan Asia khomol pui tan hian chiatna rak thak tak athlen theidona chu wang chuan North Korea le Japan te hi nuclear ral thom amhan main cruise missile manga anram chunga strike nei turin inbuat saina akal puini in war monitoring committee te chuan report an pea ti chuan khovel ramdang te chu in dauna chuan hanron in rol ani chuan nuclear ral thom te hi manhal mai thai turin asipai ta hena hian akol lok tirta ani ti chuan ballistic missile nuclear ral thom phur thai ates mangkhan athen omramte Japan le South Korea chu natakin hanoi thaidona Korean Peninsula hi thendar atumani tin han reporta Kim Jong-un hian Japan le South Korea rampum pui runero hi chu athil tum anilawa ma se Korean Peninsula hi aram chunga rinlu adu thu asoi chuakani tin han reporta chutini chuan sumdon kongpoi mo tak mai le sumdong longten vaiwana tana hunrai tak chung anlo manto Korean tuipui le Japan tuipui zau tak mai chu North Korea hian aram chunga rinlu tin aram chunga ni zia hi puanzar mai hatum donani antia
Western ram sang te andron in rolani chuan tun truma atestak long range cruise missile mangkhan nuclear ral thom mangin khoi mun po strike turin North Korea hian heral thom hi anei taka wangin Western le US le athurwal puita chu athak takin ahlau talawani tin han report bok Kim Jong-un a chatvel dana wanga Asia khomwal pui chu soi ngina awm mek lain Middle East lama chuan borok chetak mai Palestinian le Israeli sipaita inkara awm deuh renga Israeli force ta chuan Palestinian mi boina siam tu tele anmani ron beituma ron thok chuak Palestinian mi tam tak tanen boina antok ta Israeli force ta hian hengmi ta hi nodar tuma silai han me pona lama Palestinian mi usama adawai kumsom pariata upatsu apuma Israeli force ta hian an kapa Palestinian Health Ministry in thuchua ansiam dan chuan hetianga Israeli Armed Force te andon chet na mun hi Palestinian raltlan ho anom khomna alrob refugee kema ania hepa hian amuna nunna achan halani tin han report ani Hethil thleng chungchanga hian Palestinian News Agency wa fain chiangkwang taka report anpek dan chuan Israel sipai ta hian tear gas na satakin an manga tear gas khukara hian mipuita boina siam nodarna tana an siam international community ten anlo pompuito rubber bullet chu manglawin silai mupangai chu an kapua kani tin an reporta Israeli force te nimin lama alrop kema hanwachet na hian Palestinian mi dang liam tur na takmai anom bokani tin Wafa News Agency hian an reporta mase voin lama Israeli military ten thuchua an siam dan chuan Israeli Armed Force te chuan alrop kem chung hi anlu chillawa alrop kem thlenma loka hian Palestinian tharum thoa chedu ho te chuan Israel sipaite motoran chuanga helai mun an thlenton trepa hian lungmangin handron voma handron beita chiam maya hengron beitu ta hi alropa refugee kema omte ain mundanga tranga Palestinian tharum tho rat ho ronkal khomte ania mase anjinga hian alrop refugee kema om hi mitam tak andron telve boka tichuan hetianga andron beina chanle na tur hian motor chuang mek sipaita chuan anmani hinven himna turin silai han met puakta tichuan nunna chan pakhat anom phata liam tur po pakhat chawni lowin hei aya tam hi anni mai thayani tin Israel sipaita chuan thuchua an siam ani Israel Palestinian te inti boina hi abo ruak asang chhotial tiala thakalta lama aninti boina kanron puan thintanen khan tun thleng hian injomna alanei chhojela Israeli Armed Force tele Palestinian tharum thoa boina siam thintanena anin kara hian har satna awmdeu renga boruak chetak chu anei chhomek zela tuntruma hetianga Palestinian ho an ka malok po hian inkana alo chuak towa chu West Bank ka tho marlam panga ania Israeli sipaiten patrolling anei mek lain silai manga bei ania tual chung cherchop bomte an mangboka chung mangchuan Palestinian ho te hian Israel sipai patrolling nei mek te hi anlo baya heta hian Israeli Armed Force jingami pakhat chu Palestinian tharum tho pol te hian anlo thattoa chu chuan enge hangong tak zel kanti chuan Wafa News Agency in report anpek dan chuan khathil hathen nuang khan Israel sipai te chuan checkpoint rang chu Palestinian te kaltlang thailo turin dan chain an siam ta chu Palestinian ho te hian dulawin East Jerusalem le achevela Israel sipaita laka hian anlung oilawani ti lantirin tharun thoin buaina an chok chuak zuya United Arab League member ram rang ta chuan Israel hi hetianga achezui zelani chuan Arab League member zong ten an dauron hi ahrelowa kan ngai donani tin thuchua an siam zuita mase Israel chuan hei hi enga ma ngai lowin nimin khan hethi na rap thak tak mai hi athengleta Palestinian mi ten nunna hanchana piang hian Israel me puite laka Palestine me puite hian harsatna lian tak siamin achang chuan in thanarap thak tak te athleng thrina heiwang hian East Jerusalem le achevela te West Bank ka ta hian Israeli Armed Force te chuan boina lo thleng le thei bengdai turin atul thut po chachuak ngal mai thei turin sipai thanem tak adalu bel tabok ani mase Iran chuan Israel sipai ta hi nukir vek anilawani chuan Israel hian torna rap thak tak chu atur dona chu ama chon lo na turin
Israeli Armed Force tahi Palestinian occupied region atanga hlataka anin hnuk doktur ania heng East Jerusalem te West Bank le achevel zongsonga hian Israel sipai tahi mutur hanom turani lautin thuchua ansiama Israel ka hian vauna anchak chuak na sahlea Israel thanom ramsang sang tahi ahmel mate hani deuh vek maya Arab League hian Israel hi angai moema wangin hetiang hian Middle East hian melma tam tak anaya hetiang taka vauron na ato taka wang hian Israel hi achema sajoka atang lawani chuan athenom ramsang sang ta hian anram pumpui hi annoi wak thaidona chuwang chuan Israel sipai ta hian tuntheng chuan bordara sipai athon lu zongjong ta hi pakhat ma nulet alanei lawani tin Jordan Times chuan report an pe bok ane hetianga boina chumek lai hian Haiti ramchunga tual chunga indona rap thak tak mai hatheng meka Haiti hi hunrai lutuk lo kalta khan lirhing rap thak takin asoya wangin khovel ram sang ten tranpuina anpek manga anram hi dingchuak le thaita kha ania tuna Haiti ram chunga boina siamek tu le tharum thoa sarkar sipai te kapmek tu ta hi Haitian gangs te tin soi ania Haitian ram chunga diesel distribution tam tak ta chu ankuta anla an control na hnuaya anda towa Haitian gang sauta hian hospital tam tak an la boka sumdo na mun tam tak chu sarkar sipai ta kutatang hian an chu sakto boka Haitian National Police ta chuan hetianga anram chunga boina thlengmek hi metmit thailowin anram bung than chunga mun tam taka Haitian Police ta hian thunai na an nei tolowa Haitian gang sauta hian anro ral na hnuaya anda chumi chunga om mi puita chu rong takin enkol ania France 24 in report unpack dan chuan Haitian gang hoten anop chin chung area tam taka hian mi puita jinga tuihri aleng na salea heiwang hian mi tam takin nunna anchan to ni in an reporta Haiti ramchunga hetianga Haitian gang hoten Haitian sipaite anbeya annor zelawang hian US chuan thuchua asiam zuita US in he thuchua asiam hun hi India taima chuan nizan zanlai athen malok kha ania United States of America chuan Haitian gang hote Haitian police ten andan cha theina turle anram lak chinte laleta Haiti ramchung anven him theina tur hian tranpuina rang takin kan pedona ni tin anpung jara abik takin Haitian gang hoten ki fuel terminal tia ansai Haiti ramchunga fuel anda khom na lian tak mai mun sanga fuel an supply chuana mun chu an block la tawangin mi puitan harsat na an to phan salea hei hi US chuan hon thuai ani theina turin Haitian gang souten blockation kalpui mek khi ti top ngal turin Haitian police ten ral thuam an man turle an mamo chikrang sang ta chu US in rang takin athon lu don ani tin an pung jar bok ani heti mek lai hian Iran ram chunga Masa Amini thana chungchanga khan borok chetak mai akal chomek zela Iran mi puita chuan lungoi lo na lalantir chunjom zelin Iran khopui ber terana boina lian tham tak tak an siama kotlaya mayan chema intam tak an hala hetianga an khosaka wang hian Iranian police te hian silai voitam tak an met pok towa heng silai an me pote hi humanitarian law bo chiat na lian tak mai ania mi pui civil mi telaka hian silai mutan hian robber mangloin silai mupangai life ammunition chu an manga an kap pokani tin an reporta Sky News UK in voinlama report an pek dan chuan Iran ramchunga Masa Amini chu police custodia aom line rong takatha ania pongsual ningeya an hriata wangin Iran mi puita hi an lungoi lo hlea atir phata tang khan Iran mi puita chuan anti government protest chu lian tham takin rampum huapin han kalpuya mase tuna chuan hei chau hi an du tok talawa muslim mai chiate in thuamna turle anin bel ngai tur dress code chu do dal zong in ke an pen taboka Iran mi puita hian anti dress code protest hi an kalpui zui tabok ani heng protest nei tu mi puitam tak ta hian kan dikna chanvo chu ra bein hauma mai chia ta chu noi chia takin Iran ram chunga hian kumtam tak chung kan lowam towa mase kan zalen nani hi athleng ve to turania dress code Iranin akal puime ke li kan phu tani tin an pung jara hei baka hian kan chanchin thara kan ron report tong khan Iran Supreme Leader Ayatollah chu pai thangai turin mi puita chuan voin thleng hian protest an la nei chunjom zela
Iranian mi puiten protest an nei boruak hi sang hat to takmai ania police lamin silai an me puawang hian heng protester zinga mi zachuang hian nunna an chantoni in Sky News UK chuan report an pepok ani Sky News Australian report an pek dan chuan heng Iran mi pui pungkhom tele protester te hi Iran ram chunga foreign mi ommek te chuan an thlop thu an puang zara protest rally han nei na po hian mi then khat te chu an tel ve boka heng zinga hian France khole tui mitam tak anoma Iran police te hian France khole tui protester te thlop tu hi mi eng mozat an man to an thanem thamhle to ni in an reporta France 24 in voin chhun lama report an pek dan chuan Iran sarkar le France inkara hian boruak thalo tak mai chu tuna hian ain mung tranta France President Emmanuel Macron chuan ka khole tuite Iran sarkarin areka taninan khungle detention center han khung zongjong ta hi tuna hian an chua zalen ngal ani lo chuan Iranin kan khole tui civil mi poisai lo telaka achet na hi kan changlet ngai dona he chanlet na hi nataka andon main France khole tui anman ta hi Iran hian achua ngal turani tin thu chua asiam ani Paris Times in report an pek dan chuan France khole tui ta hi mieng mazat man ania Iran police ta hian tanina enkolna mumal lo tak noya an khung thranga Paris khopui chunga mi puipung khom ta chuan sarkar laka lungoi lo na anlan tir zui ngala President Emmanuel Macron hian ramdang panga te chan chona turatana Sahel region chunga asipai traffic te atir luta chan chuana anthokang khan kanmi lesa poisai lo te demonstrator zinga anlo omve wanga Iran sarkarin anman tak ta hi chanchuak turin France sipai ta chu Sahel region a ancheang chia khan Iran ram chunga hian zuk chea chan chuana thok turin an phut thu anau puibok ane President Emmanuel Macron chuan ami puitela katangin pressure na takmai hadong meka chuti rolin Iranin achua du bok silo wangin akhwale tuite chanchuak tur hian engtiangin nge malak zeldon ti chu western ramhrang tele Middle East Iran thurol pui ramhrang ta chuan inral ring tak chunga an thlir berani tin Paris Times chuan an report bok ani hetianga khovela khomol pui hranga boina lian tak mai athen mek lai hian Russia le Ukraine indo borok point ziaom lam hapan hlei theilowa hein dona wang hian US thin urna po an cho tho belmek zelboka voin khan ABC News Agency report an pek dan chuan American khole tui Ukraine tana Russian sipaite beilet tura volunteer Ukraine ramchunga lutchu Russian sipaite hian indona huna ankap hlumani ti an reporta US State Department thupuang tu chuan nizan zanreito takmaya khan thu chua an siama he thina chungchanga hian US chuan investigation akal puidona Russian sipaiten US mi an ka hlum takhi Daini Patrick ania ABC News Agency chuan Dainisa unaunu Jenny Patrick an komna kaunau pa hi hunrei tak chung US Navy sila alo tang to thina mi hring ta dikna chanvo ra bea aom hi athil ngai mo ber ania chu tiang thil a thena mun le humanitarian law te zapa lo taka thil an kalpuina hmuna hian voitam tak ralrama kaunau pa hi alokal to thina mi puite chan chuan na le an dikna chanvo hum hal saktur hian voitam tak nunna thapin indona muala alo chato thina ma se sipaya tanga haban nuwa hian Ukraine mi puita chuan an dikna chanvo chu lo chuak thailowin Russian sipaita chuan an ra be saka hei hi ngoi ranga athir theitak lo wangin kan phal lo chungin Ukraine ramchunga hian Ukraine mi puite dikna chanvo chu hum hal sak turin aluta ma se vandoi thak takin Donbas region frontline anin dona hmuna Ukraine mi puite tan anun na chu ahlan ta ni tin asoya ramhrang hian an khole tui an mi le sa ta hi an khwa khir tak thailowa heiwang hian Ukraine ramchunga hian Ukraine tranpui tur hian volunteerin sipaya anin pea anlut zut ranga chungzinga chuan US atanga lut hi atamber pol anitoa Russian sipai ten ramdang mi an ka hlumzinga US khwale tui hi atamber anito bok ani heiwang hian Pentagon chuan thuchua an siama American ki falut zongjong ta hi America sarkarin atirlu anilowa anmani du thanna ngein anluta chuwang chuan Pentagon chuan anlaka hian thilti thai chu kan nei lowa
amai ro chu hetianga kan khole tuite Russian kuta tam tak an thi to wang hian Russian sipai te dodala dole tur hian Ukraine Armed Force te chu chak taka thuam chak kan tum dona kan ram chunga hian US SEAL team tele commando role ta chuan Ukrainian Armed Force ta hi battlefield ta chak taka an chat thaina turin training lian tham takin kan kalpui dona tuna Moscow sipai Ukraine ram chunga omek ta hi nungkhir vek ani thaina turin US in sipai tha anei zongjong te angchia sipai tha le chak ani thaina turin training how tak le om khau tak mai chu Ukrainian Armed Force ta hi kan petran dona ni tin thu chua an siam ani hetilai hian kan chanchin tharkalta report kan ron pek ang khan United Nations Organizations General Assembly emergency session neya member ram sang te an thut khomna khan ban phara vote an lakna Russia chu thiam lo chantir haloni towa mase Russian ayo palai chuan secret ballot manga he vote thi lak aphut na chu UN chuan nol ma sela vote lak na hi langtlang takin kalpuin ban phara vote lak na ni lovin vote lak dan panga angin vote lak thatle anita Russia in aram chunga a next tak arin lu Ukraine region palita chu UN General Assembly chuan apom puilawani tin thutluk na ansiamta Ukrainian international border aneisa amma Kovelin alo pompui to chu United Nations chuan Ukraine ramria apom puyani tin annem hetbok heng region pali Russia in aram chunga harin lu hi attempt illegal annexation danlo anga aram chunga rin lu atumna ni tin thutluk na ansiama UNGA vote anlakna hian member ramza somli pathum ta chuan draft resolution thop jong hian vote anpea UN General Assembly hian vote anlakna nena changturin member ramza somkwa pathum atang hian mun thuma thana mun ni ten an thlop lam hi ne tu zoka puan ani thina tuntuma hian member ramza somkwa pathum atang hian member za somli pathum ten athlop jong in vote anpea athlop lo zong a vote pe ram panga chau anoma wang hian UNGA in vote anlakna hian Russia dodal zong hian thutluk na United Nations chuan asiam thaita ani ti chuan ramzat kan soi tong le adodal zong a vote pe kan soi tang khan belkhom point member ramzat hi alatling lo na sa chung atlin lo na ram somthum le panga ta chu ngaidan mumal nei lo tila tuilai rapom abstain vote pe te ania Russia thiam lo chantir na tur draft resolution dodal zonga vote pe tu ta jinga hian Belarus te Nicaragua te North Korea te Syria baka Russian Federation te ani tichuan abstain vote pe ram somthum le panga kan soitak jinga khan China te India te Pakistan le South Africa te chu ram langsar te ania ani baka hian chuan ram te nauzok Russia in sum don na konga in thunjom na in ram na chikrang rang alo siam pui to ram te ania heng te hian langtlang takin Russia hi ando dalngam lo wangin UN General Assembly emergency session a hian Russia do dal zonga vote anpek ngam lo wangin abstain vote hi an peta an ngai thu an report lom ane Ukraine pat poimo takmai region palite Russia in anram chunga arin lu chungchanga hian thiam lo chantir tura vote anlakna India chu abstain vote bezinga atela wangin India hena hian abstain vote anpek na chan hi soifia turin hantia India External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan thuchua asiama hetianga UN in thutluk na lian tham tak hi akalpuyani chuan mipui tam takin tornarap thak tak chu anma chon le hi thil hlau thonom tak ania chu wang chuan India ngaidan dik tak chu tuna hian dinpui mek zel ania India chuan a solution a chinfel dan tur poimo bernia kan hriat chu in biak na manga thil chinfel hi ania dialogue emo diplomacy chanela in biak na mo hi Russia le Ukraine laka hian kalpui turin United Nations Organization hian ma alazok tura India chuan angayani ati India External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hian a soizui zeldan chuan tharum thona hi India chuan athil du lo berania hei baka hian innek boina wanga hliam tur mitam tak omna ta hi India chuan adulowa tuna hian in dona atopna turatan chuan in biak na chau hi kongom chun ani in country India chuan chu a in nga na
diplomacy thiam taka kalpui hi athil tum ania heng rampania hruai tu poimo zual ta hi in biak na naya dialogue na thukhom turin India chuan adwa chu thil chu athlen theina turin UN hian malazok turin kan duani ati heti lai hian Al Jazeera le India Media News 1810 report unpack dan chuan UN General Assembly emergency meeting a hian Russia chu thiam lo chantira vote pek ani tak wangin hei hi nem nge ani towa Moscow official ta chuan thu chua an siama Indo pui pathumna alam inral rin dar chu vuak rek ani ta tin Moscow official te hian thu chua an siam zui ngalta ani US President Joe Biden chuan UNGA in Russia chu thiam lo chantirin Ukraine border chu amma an border angkha pom ani thu an nem nge ta ka wang hian Moscow hi athiam lo zok ani ti nem nge na ania hei hi Moscow tana clear message fia tak chuani tin asai chuaka ma se Kremlin chuan he thutluk na hi an do dal thu an pongjar ngala UNGA hian he thutluk na hi an siama wangin Indo pui pathum na chu nai taka aron chop chuaka Moscow hian annexation plan akal pui jongjong ta hi engma top san ani don lawa Ukraine rambung thran chunga kanmi le sa omek ta chu ven him ani thaina turin kanram chunga rinlu fel ani toa danang takin mipui ta hnena vote la kaloni to boka Russian Federation in aven him na hnuaya om andu wangin heng rambung thran palia mipui chengte thutluk na le andu danang tak khian Kremlin chuan malak na anei chunjom zeldona kan kong lo dal tu anomani chuan Indo pui pathum na chu nai taka chop chua ani dona chu poyan tilowa kan ngai dona Canada te ramsang sang UK te US po Pentagon le White House atangin thu chua voitam tak siam ani towa US State Department point Russian Federation do dal zongin thu chua tam tak alo siam to boka ma se he annexation hi kan kaltlang puina tur konga hian kan kong lo tin noka kan ma loading a piang ta chu bei kan hre don lowa chu chuan chiang taka alan tirle khovelin ama chon ngai tur warning sign chu chiang takin hatilang to boka mitin te thinlunga hian ring takin chudar chu buak rekin aoma chudari chu Indo pui pathumna lo thleng mai tur laka inven na turle warning na poimo takmai alam chu ni tin thu chua an siam hani India Media News 18 chuan Moscow official ta chuan Indo pui pathumna alam chu an medrita tin thupuya an mangboka Al Jazeera le Khovel Media rang point hemi chungchang hi voin hian an soilang na salhya Russia hian annexation akal puina mun ranga hian nuclear ral thum ta chu arang thayang barin hada lawani chuan UNGA in thiam lo achan tir to wangin Khovel rang UN member jongjong ta chu Russia thop tur le tranpui tur hian Russia lamtangin ke anpen hi arem to don lawa Russia hi amal tranta ni chuan heng arambung thanchunga arinlu region pali Donetsk te Luhansk te Zaporizhia le Kherson region chunga uncontrolled chin area zongjong te hi venghim turin nuclear ral thuam hun alo tum to chu arang thayang perakal puya a hun ngai hatul don ta ni tin an report lom ani ma se heng ramsang in nek boimek ta hi nasa takin anin khau sathina Kremlin ngai po hian thu chua rum tak an lo siam to thrin boka chu tiang bokin anel pui nei to point thu chua rum tak a siam thrin boka ma se chung jong chu voile khata anti hlotling hal mai thrin lawa tuna po hian eng tiangin nge bo ruak akal zel don tiro chu thir thiam harsa tak anita ma se khovela hian Indo pui rap thak tak chu chuak mai thai din huna adinga Moscow hian in hnu niam hatumani lo chuan UN General Assembly in Moscow thiam lo achan tir to wang hian Ukraine venghim tur hian UN force ta hi lut mai lo ma sela United Nation hian Ukraine tranpuina tur le venhim na tur hian an thutluk na bozuya malak na enge motal chu anai nge handringa chu chuan Russia thinur na hi nasa takin achok thonga in handring bok ani France 24 in tukin jing daruk le minute somli vela report unpack dan chuan Moscow sipai ta chuan Iran in Asiam kamakije drone mishingin an khal ngai lawa thona indona hmuna tirchi laom tak mai chu Kiev region chunga an mangle tani ti an reporta tukin jinga khan Russian sipai ta hian civilian infrastructure poimo tak mai
critical infrastructure facilities tia an sai ta chu Kyiv region chunga hian mun tam taka ti chiat ania kamaki je drone lom tak mai hi Ukraine air defense system laka hian him takin tam tak chu an kirlea masera sein heng drone an ron tirlu ta jinga mi tam tak chu Kyiv region chunga hian ka thak ania Ukrainian Armed Force ta hian tam tak kap thama sela heng kamaki je drone mang hian Kyiv region chunga khopui chung le civil mi ta na mun poimo tak tak mai le building lian tham tak tak ta chu rocket thokna tak tak mai ron kap chokin han ron ti chemana hei wang hian mi puiten torna rap thak tak chu Kyiv region chunga hian voin hian antok le tamek ani tin an reporta kanchan chin thar masalama khan UN General Assembly emergency session in vote unlock level khan nikhat chung vel kha Russian sipai te hian khopui sang an bei hi an top sana mase voin lam le nimin lam atang khan Russian sipai te hian Ukraine khopui sang te an capital Kyiv khopui thangin bei na an chunjom le ta hei hian UN General Assembly thutluk na chu Russia hian apom don lowa annexation akalpui hi akalpui tlang zelbaka harsat na siam thaitu mun sang om ta chu Kremlin chuan bom le missile manga chutchiat veka civil mi ta tornarap thak tak thentir po hi poya tilawani tin France 24 hian report an peni France 24 hian report an pek zeldan chuan tukin jing daruk le minute somnga pasari vela khan Russian sipai ta chuan missile tam tak mai Mykolaiv khopui chunga han kablut boka kan sai fo thinangin Mykolaiv khopui hi Ukraine chimlam panga om khopui poimo tak ania Mykolaiv khopui chunga residential building civil mi te an chen na building tam tak le kother mun tam taka Russian home missile hi atla a thil ti chiat anei na sahlani in an reporta thile hliam omza thi engma chanchin kanbot sailai hian report thai an nei lowa Kyiv Mayor Alexander Senkevichin report apek dan chuan Ukrainian rescue team te chan chuan na thoktu ta chuan tuna hian chan chuan na an thok meka Mase Mykolaiv khopui hian heng missile te wanga an tornarap thak tak hi kimchang takin report dik tak pek thai anilowa mase kothervel ti chet tam tak awma building tam tak atlu sop boka hengkara hian mipui tam tak antang boka chungta chu chan chu mek ania civilian poisoilo liam tur le nunna chan hi anom nualin arinomani ati hetilai hian tukin jing daruk le minute somli panhi vela khan Ukrainian President Volodymyr Zelensky office atangin thuchua siam ania drone strike mangin Kyiv region pumpui chu Russian sipai ta chuan beipui thakin hanron nuai chiam maya Russia hian Iran siam drone kamaki je hi jasom thum paruklai mai kar khat chungin hanron thon lut towa chungta chuan chianarap thak tak tak Ukraine ramchunga hian aron thlena October ni som le pathum tukin jing ma takatang khan Kyiv khopui le Mykolaiv khopui hi Russian sipai ta chuan civil mi ta chena mun tam tak ron bein chianarap thak tak tak mai chu anron thlentir tana voin chun thleng khan bom thak hi anla top san lawa Ukrainian Defense Force ta chuan rang takin air defense system ta chu alam antiri ngala chung ta chuan tam tak anka thak baka Russia hian kamaki je drone hi uilo takin heng region chunga hian aron tholu tir zela United Nations Organization in thutluk na alo siam to chu adau dal zong in Mr Putin chuan ma ala ke aron pentran leta hei hi UNGA in Moscow chu thiam lo chantira thutluk na asiam nuwa indo pui pathum na chok chuak turak ke aron pen masak berna ni tin an report ani hetianga media ten an report na chu UNGA emergency session a khan Russia hian humanitarian law le UN Charter chu abo chia mihring ta dikna chanvote civil mi te nunna zapalo taka rong taka thana te akal puyani tia anpom nuwa hei hi ronti chun zomin civil mi te chena building tam tak chu aron ti chajuita hei wang hian media te hian UN resolution daudal zong hian Russia chun ke penin indo pui pathum na po chuak ma sela poya tilawani tin report hi an petalom ani voin hi Russia le Ukraine anin do ani zahni somthum le pahni na ani toa western countries anti western ramsang sang somnga chuang zat ta chuan tuna hian Brussels khopuya anral thuam te an chhoblut meka hei hi Ukraine tana anti ania heng ral thuam zongjong zinga hian hatam ber chu air defense system te ania Ukraine sipaitan anwan borok te anven him thaina turin
heng air defense system le ral thuam chi hrang hrang te hi arang theiang berin Ukraine kuta hlan man antum don ani heti lai hian Donbas region lampanga ground na in beina athleng mek zelboka Russian sipai ten khopui tam tak ral la takatanga andon bei vak vak lai hian heng khomwala anin dona mun battlefield ata hian Russian sipai ta chu nung tol zoka anla tang mek zel thawa mase Ukraine khopui hrang hrang ten hetiang taka chiat na anto mek awangle lawom taka van boro ka tanga beina anto mek awang hian Ukrainian Armed Force ta hi indona hmuna hian hunrei tak antang thailo mai thaya achan chu supply andon pek na mun pui khopui hrang hrang ta chuan bei ato mek wang ani Ukraine ram chunga hetianga indona lian tham tak akal mek lai hian Azerbaijan le Armenia inkara indona lian tham tak chu al chuak le tran mek to Al Jazeera le The Inside Story ten report an pek dan chuan heng rampani Armenia le Azerbaijan sipai ta hi tunkar chung hian Zavel zatin nunna anchan toa tam takin liam antur boka heng rampani ta hian Russia in Ukraine arun ma anin dovak lai khan inram na thuthlung an lo jiak toa kumni chunga tan in kap to lo turin inram na thuthlung hi ansaina mase tuna hian bo chiat anile tamek ani hetiang tak hian kan khovel hi aboi chhota nuai nuaya in do thu thang le tual chung boina te chiat na hlirin khovel hi atuam ani deuh bera khomol pui hrang hranga boina achuak kim deuh veka henga te hian boina satlia ani mailowa in do na lian tak chok chuak thai vek ani bok ani ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kan buat sai thai te nile phot sela kan video thir tu te kan channel la subscribe lo inam chuan milo subscribe sakjal turin kan han som le chawa ti chuan loin en kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle theu don nia